rero David Raya ari mu izamu, Kepa Arrizabalaga na Tommy Setford. Defense ni ubwo nabo defense ni Saliba, ni Mosquera, Ben White, Piero Hincapié, Gabriel Magalhaes, Yurani Timba na Ricardo Carafiori. Well is Lewis Kelly aragati mu kibuga. Lewis Skelly ari uko bintunguye. Well is Lewis Kelly umva gatoya bamukiza kuri list ya kabiri, ari kuri B list. urakoze cyane, nibyo nazo kugira kuko nakunda kuri Chelsea nabonye hari list ya kabiri yo bita B list. B list urakoze cyane. Hagati mu kibuga Martin Odegaard, Eberechi Eze, Christian Orgaz, Leandro Trossard, Noni Madueke, Mikel Merino, Kai Havertz, Lucas, Martin Zubimendi, Declan Rice na Max Dowman uri muri squad. Nyuma imbere ni Bukayo Saka, Gabriel Martinelli ndetse na Victor Gyökeres. Ubivuze neza, hari liste A na liste B. Liste B itandukanye izo liste zombi. Hari liste A ni y'abakinnyi reka mbita abasiniya muri equipe, ni y'abakinnyi bari hejuru y'imyaka 21. Abakinnyi bari hejuru y'imyaka 20 ningahe n'umwe. Hanyuma liste UEFA yashyizeho ya B list ni liste ikipe izajya yifashisha ariko abakinnyi bavuye mu bakiri bato. Sasa Arsenal kwera ko ifite abakinnyi benshi b'abasiniya bari kuri liste A, reka nyite liste A. Yego. Byabaye ngombwa yuko B list iyishyiraho Ethan Nwaneri, iyishyiraho Lewis Skelly, abo ngabo babiri. Ikintu gikomeye cyane cyatumye Arsenal bikora gutya, cyangwa se ikintu gituma abakinnyi bajya kuri list B, ni abakinnyi nibura bavutse 2004 kuzamura. Baratubwira ngo kuva tariki ya mbere y'ukwa mbere 2004 kuzamura. Tariki ya mbere z'ukwa mbere 2004 kuzamura. Urakoze cyane. Nibo bakinnyi ikipe yemerewe gushyira kuri list B. Kandi abo bakinnyi nibura babara ko bagomba kuba barageze muri iyo club nibura kuva ku myaka 15. Urumva icyo kintu? Since his 13 birthdays nibyo. Bagomba kuba barageze muri club, cyangwa se byibuze akaba yaragize 15 ari muri iyo club. Urakoze cyane. Nibura ntekereza yuko ni nayo mategeko UEFA yashyizeho kugira ngo abakinnyi bato bahabwe umwanya kuri liste ya Champions League. Kwa bano bakinnyi Arsenal ishobora kuba yabakoresha muri Youth League imwe ya UEFA. Bashobora kujya muri Youth League bakaza no muri senior team. No muri senior team. Liste B utubwiye kiriho bande? Liste B Arsenal yashyizeho Ethan Nwaneri. Niyo mpamvu abantu batamubonye kuri liste A. Yego. Ndetse na Lewis Skelly. Ni nayo mpamvu ikipe ya Chelsea kuri liste B ifiteho George Ashapong, ifiteho Tirik George na Romeo Ravia kuri liste B. Ikipe ya The Blues Chelsea ya William Estevan, Joao Pedro, Kore Parma Germain, Pedro Neto, Marc Guiu na Jamie Gittens, Liam Delap na Alejandro Garnacho. Hagati mu kibuga Andre Santos, Enzo Fernandez, Dario Esugo na Moises Caicedo. Inyuma ndabonaho Reece James, Gerald Hato, Malo Gusto, Wesley Fofana kukolera Mark Levy Corwil, Trevor Mucharoba, Benoit Badiashile, Tosini Adarabioyo. Abazamu ni babiri bonyine, Robert Sanchez na Philippe Jorgensen. Chelsea Adelaide idafite Facundo Buonanotte basingishije mu Istanbul. Facundo Buonanotte ni umukinnyi bashyizemo nk'inyongera ku munota wa nyuma, nyuma yo kubona yuko bakeneye ramforo mu busatirizi. Facundo Buonanotte ni umusore ukiri muto batiye muri equipe ya Brighton, bamuzanye bamutiye, ni umusore ukiri imbere ku ruhande rw'iburyo. Ariko Chelsea nayo ifite list y'abakinnyi benshi, ifite kuri list A, kandi Facundo Buonanotte ntago kuri liste B yazaho, kuko ntago abaye muri Chelsea kuva afite imyaka 15. Oya, ahubwo no umukinnyi batiye, ngira ngo niyo mbyuka neza afite imyaka 21. Reka ndebe neza. Urebe neza cyane. Angana na ba Romeo Ravia. So therefore ntago byari bubone aho yinjirira kuri liste Chelsea afite imyaka 20 y'amavuko. So kuri abandi basore bo byari ngombwa ko babashyiraho bakinnyi 23 Chelsea yatanze, ariko nyine Facundo Buonanotte urumva ntekereza yuko yabuze ahagaragara kuri liste y'abakinnyi ba liste A, kandi nujya kurana n'uri Chelsea ifite effective yagije mu busatirizi.
ugiye kureba Leandro Garnacho bongeyemo, ushyizeho Joao Pedro, ushyizemo Liam Delap, ushyizemo Estevao, ushyizemo Mark Guiu, ushyizemo na Kole Palmer, ushyizemo na Jamie Gittens. Abo ni abakinnyi barindwi bakina muri secteur offensive. Abakinnyi barindwi bakina muri secteur offensive, so ntabwo Facundo Bonanote niba atari qualified kuri liste B ntabwo yari bubonekemo, ntabwo yari kubona umwanya mu by'ukuri muri ikipe ya Enzo Maresca. Facundo rwose ariko twabyibashijeho yaguzwe, njye nta byinshi ndi buvuge. Twavuze tutuye umusore ntako ngira ngo narabikubwiye nanjye navuga ni unguyu se aje Mbappe yahise ambaza ati ese ko navuze ni Chelsea koza gashyo, nambaza ati keza se ndabaniwe yandatunguwe ku mwana w'imyaka 20. Umwaka ushize yari yaratijwe muri equipe ya Leicester City mu mikino 35 atsinda ibitego 6 atanga na assist 3. N'umukinnyi bigaragara ko afite impano, ariko muri Chelsea bareka kanyura za Strasbourg, biragoye za Strasbourg Ni kubanza ntizanye- gufata ni Ron. nawe ni Ron. Garnacho ari muri squads, bigaragara ko Enzo nawe mufiteho gahunda ifatika byanze bikunze, kuko Enzo na urumva ni Garnacho na Jamie Bueno Gittens rura ruhande n'ubundi na Pedro Neto ufatwa nk'uhabera hose cyane agatambye abazenguruka ahantu hose. ese Ubwo uzi impamvu Max Dorman yagaragaye kuri liste A naboneke kuri liste B? Ntago nawe abaye muri Arsenal kuva afite imyaka 15. harya yageze muri ryari? Max Dorman yageze muri Arsenal cyangwa cyo nuko atari vuba ariko nanone sinakera cyane ku buryo Max Dorman mm. ahubwo sageze mu 2015 2015 muri youth, bivuze ko yari afite ingaho ubwo, kuko nabonye bamwandikije kuri liste ya ari muri kuri A. ngo yavuye mu yitwa mwene data Uko? Gabriel Jesus Oya. bamusize. afite 15. Bivuze ko birthday nubwo yayigize ryari ubwo ndebe neza. Oya icyo nsoko yavutse 2009. Max Dorman afite imyaka 15 agize murasiro muri Isama we. aragira 10. Isama Max Dorman Isama kandi yanyuze muri youth ya Arsenal ku 2015. Uvuze ko bwari afite ingahe? Afite imyaka 5 se? 5 afite imyaka 5. ubwo ni ikipe Ariko urumva ikintu cyamugonze kutajya kuri liste B nuko imyaka 15 ntose ntayifunze ubwo ari muri Arsenal. Kuko youth yageze mu 2015 bivuze ko yari muri Arsenal, ariko yavutse tariki zingahe? Tariki 31 z'ukwa 12 agize afite 15 this time. ubu se Max Dorman afite 15 rwose, afite 15 ifunze. ubwo nyine 31 z'ukwa 12 aruzuza 15. Bivuze ko birthday musanzemo. stati ya dafite nyine nuko ni 15 kugera kuri 21. Siko bimeze? Oya sorry, kuba umaze kuba yego niko bimeze nze nkakurebera ko bimeze kabisa. Hano hari icyo ivuga anakoza agashya sinzi niba anaciye agahigo wenda mukiturebera, kuko umukinnyi yerukaga kuza kuri liste ya ekipe A muri Champions League ari muto. nayibonye Adela barambwira ngo umukinnyi ufite imyaka 16 ajya kuri liste B, ahubwo uri munsi ya 16 ajya kuri liste A. Jya kuri Liverpool rero we bya uretse ubibona. Icyo ndi kuvuga nako gahigo wenda aciye tureta tubihuza, kuko urumva abaye umwana muto cyane ubashije kujya kuri liste ya ekipe ya Champions League ari muto. Uwaherukaga ni Yusufa Mukoko afite imyaka 16 n'iminsi 18 2020, muramwibuka muri Dortmund. Yusufa Mukoko afite imyaka 16 n'iminsi 18 gusa, abaye rero umwana muto cyane witwa Dorman uje kuri liste ya Champions League. Nibyo uzi ikintu gihari, ibyo akubwira nibyo. Dorman kuko ari munsi y'imyaka 16 agomba kujya kuri liste A. Nanjye ndayibona ndakabonye hano barakubwira ngo players aged 16 may be registered on list B if they have been registered
with the participating club for the previous 2 years without interruption. kuko nk'ubu baratubwira ngo mbere y'uko yuzuza imyaka 16 tariki 31 z'ukwa 12 hazaba hari match 6 za league phase azabanza gukina mbere yo kuzuza 16. ariko go twavuze kuri liste Ariko B rero, kuri liste B umva, ibyo birasobanutse. hano ndabona mfite amakuru meza cyane sibyo. UEFA amategeko yayo avuga ko ngo umukinnyi agomba kuba amaze imyaka 3 muri club yo mu gihugu cy'Ubwongereza. Iyo myaka 3 nibura kuva ku myaka 15 kugera kuri 21. Imyaka kuva ku myaka 15 kugera kuri 21, imyaka 3 hagati aho ngaho wari uri mu gihugu cy'Ubwongereza cyangwa se wari uri muri iyo club. Noneho uyu mwana afite imyaka 10 n'ingahe? 15. Afite imyaka 15. Ntago aruzuza imyaka 3 ari muri Arsenal mbere yuko ageza 21. Uri kumva icyo kintu? Nukuvuga afite 15. Nagira 16 akagira 17 akagira 18. Niho bahera babara nyine, niho EFA ihera ibara kuri 15. Icyo gihe nibwo azatangira kwandikwa kuri liste B, liste B. Umva Max Doman afite 15. Afite 15 kandi EFA niho ihera. So agomba kumara imyaka 3 muri Arsenal mbere yuko agera 21. 15, 16 na 17 nibwo azatangira kwandikishwa kuri liste B, nabwo kugera kuri 21. None narenga 21 asubire kuri liste A. Angaye bashatse gucanga abantu. Awi clear. Nyine EFA kugira ngo ikubare ubundi babyita homegrown players. Yego ndabyumva. Niho Ethan Nwaneri na Lewis Miles Skelly baziramo. Sasa ku myaka Ethan Nwaneri na Lewis Miles Skelly bafite kuva ku myaka 15 kugera magingaya, hari imyaka 3 bamaze bari muri equipe ya Arsenal mbere yuko yubuzuza 21 cyangwa se batarayuzuza. Ariko imyaka 3 bayimaze bari muri Arsenal kuva ku myaka 15. Therefore bemerewe kwandikishwa kuri liste B. Ariko Max Doman nibwo acyuzuza 15. Akeneye kuzuza indi 3 kugira ngo ajye kuri liste B. Avuye ku myaka 15. Nakabonye. Or a total of 3 consecutive years 3 with a maximum of 1 run period at the club. Nibyo ngibyo. Ikusobanuye neza. Oya. Nukuvuga ugasubiremo neza kugira abantu bakumve. Nukuvuga ngo ukuntu bimeze nepo. Max Doman impamvu yashyizwe kuri liste A y'abakinnyi bakuru, ntashyirwe kuri liste B. Amategeko ya UEFA avuga yuko umukinnyi kugira ngo yandikishwe kuri liste B nuko nibura niyuzuza imyaka 15 ukongera kamarira imyaka 3 aho ngaho, akamara imyaka 3 ariko kuva kuri 15 uhere kuri 15 his birthday akamara imyaka 3 muri iyo club nibwo azaba ari qualified kujya kuri liste B. Muri make ubyoreje muri ubu buryo ku myaka yawe 18. Yego. Ariko warahere kuri 15 uri muri kipe runaka nibwo ujya kuri liste B. Ubwo nagera 18 ariko iyo myaka yimaze muri Arsenal yajya kuri B. Atatijwe ubu ntabwo twitaye kumenya aho yari ari imbere ya 15. Yego. Sibyo nakwiye se kakarugo ngo amategeko ya UEFA noneho abataratangira kumureba. Noneho umva impamvu Madueke wenda previously muri Chelsea bamwandikishije nko muri liste A. Buriya Madueke ntago UEFA imubara nk'umukinnyi wakuriye mu gihugu cy'Ubwongereza, kubera ko Madueke agejeje imyaka 16 ubwo yuje 15 no 16 ahita ajya mu gihugu cy'Ubuholandi. Ajya muri PSV Eindhoven kuva kuri 17 18 19 akina muri PSV Eindhoven kugeza igihe agarukiye muri Chelsea. Bahita babara ko ku myaka 15 ntago yabaze kuva ku myaka 15 kugera kuri 21 nta myaka 3 yamaze muri club. Yikurikirana byongero. Nta myaka 3 kwikurikirana n'abiri Karimo nta myaka 3 yamaze muri club mu gihugu cy'Ubwongereza. Kuko nanone reka nkwereke rino tegeko ukuntu ritangaje cyane. Ntora nka Lyon Ngumoha nk'izi saha
yes Liongo Moha avuye nko muri Liverpool akaza nko muri equipe ya Arsenal n'urugero kuri iriya myaka afite ntago aruzuza 21 aje nawe ntago yakandikishwa kuri liste A ntago yakandikishwa kuri liste B yajya kuri liste A ariko Liongo Moha aje akamara imyaka 3 muri equipe ya Arsenal yafatwa nk'umuhomegrown w'ikipe ya Arsenal mbere yuko izuza imyaka 21 aho ni kuri EFA no kuvuga ushobora no kuza ufite 18 19 20 ni imyaka 3 umaze muri club n'ubundi ufatwa nk'umuhomegrown waho ngaho nibwo ujya kuri liste ya EFA liste A ya EFA birumvikana. Hanyuma muri Liverpool ndabona bafitemo Alisson Becker, Conor Bradley na Hugo Ekitike, bwo ndabona bo batanze liste kurikiranye ntabwo bigeze batondeka bisanzwe. Alisson Becker, Conor Bradley, Ekitike, Wataru Endo, Jeremy Frimpong, Cody Gakpo, Joe Gomez, Gravenberch, Isaac Alexander, Curtis Jones, Milos Kerkez, Ibrahima Konate, Leoni umusore wasingishije umudefenseur ndetse na Amaka Lista, Mamardashvili, Liongo Moha arimo Andrew Robertson, Mosala, Bogenge, Sobozra Dominico, Virgil van Dijk, Wit Florian na Woodman. Ekipe irimo Ngumoha itarimo Federico Chiesa. Biratunguranye cyane Federico Chiesa Chiesa koko uzi ko bamubwiraga kugenda kanangira nta mwanya afite hariya. Federico Chiesa nawe urimo Pajizetic ndumva namubona Stefan Bazetic ndabona namubona Bazetic sinzi cyamugaru ariko baramushutse bambwiye ngo Gravenberch ntagira umusimbura wanyawe wizewe Wataru wenda nawe ntibifatika cyane yanga kwisubirira muri Salzburg cyangwa Lewandajye. So kuri Chiesa ni umukinnyi muri Liverpool bamaze kwanzura ko agomba gukina nk'umwataka. Niba mumaze iminsi mubona imikino barimo baramukoresha nk'umwataka. Kandi Liverpool ubu tuvugana ifite abataka babiri. Ifite Alexander Isaac, ifite na Hugo Ekitike. Siko bimeze, siko babara. Niko biri. Mu bawinga barabara Liongo Moha na Cody Gakpo. Akaba yajya ni Ngumoha na Cody Gakpo bavuka byura ruhande. Ku ruhande. Urundi buryo nako rw'ibumoso. Urundi ruhande ruriho Mohamed Salah. Ariko bafite n'abandi bakinnyi benshi bahise bafata imyanya. Florian Wirtz, ba McAllister, ba Szoboszlai, ba Jones, ba Gravenberch. Ntekereza ko uyu musore niba atari bugaragare kuri liste ya B. Akashambonye liste batanze. Pe iraremereye nta muntu wasika. Harya Woodman ni umuzamu. Woodman ni umuzamu. Aho yari gupfa umuriro. Fred Woodman ni umuzamu wa gatatu nyuma ya Arsene na Mamardashvili. Birumvikana ntago wasiga umuzamu wa gatatu. Oya ikipe iradose. Akwanza umva andi mategeko hano ukuntu avuga. Ashyira Chiesa hanze. Ikipe iba yemerewe abakinnyi 17 batari aba homegrown kuri list ya EF 17. Gose barusa Alisson umwe. Bradley arya twabonye ko atari umwongereza ni babiri. Ekitike batatu ubwo ni kuri la list ya mwene data Endo 4 batano Frimpong Gakpo 6 Gravenberch 7 Isaac 8 Kerkez 9 Konate 10 Leon 11 McAllister 12 Mamardashvili 13 Robertson 14 Salah 15 16 Szoboszlai na Van Dijk 17. Baruze ahubwo bararenga ko na Vitsi nawe ndamushyira. Na Florian Wirtz arimo. Ahubwo ubwo Bradley cyeka baramubariye UK. Buriya rega Irish ni UK. Ni UK. Bitaye gutyo ni UK. Nibyo ni 17 nibyo Bradley msemushyira muri UK nibyo. Aha. Noneho rero umubare wari warenze. Federico Chiesa ntago yari bugaragare kuri list. Nibyo urakoze cyane. Noneho barabaze. Ubwo ikindi kintu gikomeye cyane. Liongo Moha yandikishwe mu baki muri liste A. Muri A. Liongo Moha nawe ni rya tegeko rimeze nk'irya Max Doman. Liongo Moha afite imyaka 17. Akeneye kuba muri Liverpool imyaka 3 mbere yuko yuzuza 21 kugira ngo nawe atangire kugaragara kuri liste B y'abakinnyi iyi FIFA nk'abakuriye muri iyo kipe homegrown. Nawe agomba gukinamo imyaka 3 muri Liverpool.